Amen. Siyabonga inkosi bazalwane, ngicela uthi kumakhelwane ukhona yini? Uthi makhelwane ngijabulile futhi ngiready. Asicalele phansi, thani makhelwane ngijabulile futhi ngiready. Kuva ukuthi inkosi ithini empilweni yami lamuhla. Ngiready kuva, ngiready futhi nekwenda. Ligama lenkosi alibonga. Amen. Bazalwane ngicela lamhla ekseni kunaka naku kunengi kakhulu uNkulunkulu la kwendile lesikwatiko lesikubonako lokubhaliwe embhalweni. Uma bengathi asikubale besingabala sigcinephi. uNkulunkulu lo wakhipha abantwana baIsrayeli eGibhithe nika inamusi bazalwane. Wavula lwandle lolubovu bawela wabahola bafika eKhanani. uNkulunkulu lo wavusa emathambo bekomile nkwa wawenda avuka abasive lesimangalisayo. Ngicela ukuthi sinake naku ke bazalwane ukuthi eGibhithe naNkulunkulu akhipha abantwana baIsrayeli. Na ungake ubute Faro ukuthi wambona yini uNkulunkulu utawuthini? Faro zange sambone uNkulunkulu kodwa wabona bani? Moses. Nika inamba zalwane. Now ngifuna ke ukuthi ngithi lamhla kuhlonipha uNkulunkulu ngekuhlonipha umuntu. Kuhlonipha uNkulunkulu ngekuhlonipha abantu. Honoring God by honoring people. Ngilokuthi esikhathini esiningi siye sifune ukuhlonipha uNkulunkulu sigejwe ngulo muntu ngoba uNkulunkulu nakasebenza usebenza ngemuntu. Thina sisusa lo muntu simbise eceleni sifune uNkulunkulu. Kodwa lamhla ngicela kusho ukuthi kuhlonipha umuntu kuhlonipha uNkulunkulu. Ligama lenkosi alibonga. Ngicela sifunze 1 John chapter 4 verse number 20. Romans 13 verse number 7. Umuntu nakathi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha abe atonza umzalwane wakhe unguloqala emanga ngobe umuntu longamthandi umzalwane wakhe lambonako angeke amthande uNkulunkulu langazange sambone. Awusiphinzele sisi. Umuntu nakathi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha abe atonza umzalwane wakhe unguloqala emanga ngobe umuntu longamthandi umzalwane wakhe lambonako angeke amthande uNkulunkulu langazange asambone. Kuhlonipha umuntu kuhlonipha uNkulunkulu. Sine sithi kulo muntu akabuye eceleni ngoba sifuna uNkulunkulu. Nika inamba zolwane. Uthi ke uNkulunkulu uma ufuna kuhlonipha mina hlonipha lo muntu lo dibana naye. Ligama lenkosi alibonga. Romans 13:7. Bonke banikeni lokubafanele umthelo kulofanele ngumthelo inkokhelo kulofanele kukhokhelwa nesabeni lofanele kwesatshwa ihloniphe lofanele kuhlonishwa. Nihloniphe lofanele kuhlonishwa. Ligama lenkosi alibonga. Amen. Ngiyakholwa bazalwane ukuthi kukhona inkosi letha sisita ngako lamuhla. Kukhona yini sidingo empilweni yakho noma kukhona yini lapho uke waba nesidingo khona? Kukhona yini lapho uba nengcinamba uba bathi uyabuka ukuthi utawushonaphi ungadi ukuthi utawuphuma njani? Ngicela kusho kuwe lamhla ukuthi ingakafiki le ngcinamba empilweni yakho uNkulunkulu walungisa leli khambi ingakafiki.
nangabe khona nje ingqinamba lonayo yathi ukuthi likhambi likhona lafika kuqala le ngqinamba ingakafiki nangabe khona sidingo lonaso yathi ukuthi likhambi laleso sidingo kade labakhona uNkulunkulu waletha ungakafiki la udinga khona ekhathini lesiningi bazalwane sidibana nekweswela sidibane nedingqinamba siguqe phasi sithandaze ezulwini but ngicela ukuthi lamhla sinake nako bazalwane noma ngayini luhlobo lwesidingo empilweni yakho uNkulunkulu wayiletha likhambi laso well ahead of time umehluko usekuthenini noma inkinga yethu ngilokuthi asikakhoni kubona lo muntu leNkulunkulu amthwese lemphendvulo yale nkinga yami kulesinye isikhathi simbone lo muntu but sehluleke kumhlonipha lo muntu kuze sithole leli khambi lale nkinga ngoba kuhlonipha honoring umuntu kusikhiya sekuvula lo mnyango kuleli khambi uNkulunkulu lalifakile empilweni yakhe singehla senyuka abazalwane sifuna likhambi futhi ngicela kusho noma ungathandaza kanganani it's likely ukuthi uNkulunkulu nakawuphendula lo mthandazo utawuphendula ngemuntu amen bazalwane so ngifisa ke namhla ukuthi sibambe nasikhiya nasi sekuthi angifuni kuphinze ngiphile egangathwini lekweswela nedingqinamba ngekuthi ngihlulekile kubona lesikhiya noma lo muntu leNkulunkulu amthumile ukuthi abe likhambi empilweni yakho lokhu inkinga empilweni yakho nyalo ngicela kusho lokhu sila akusinkinga kumakhelwane lohlele eqeni kwakhe akusinkinga at all lo munye unenkinga ukuthi Nkosi yami ngabe irent ndayibhadala ngani ngishoda nga 600 rand wekubhadala irent 600 rand wekubhadala irent makhelwane wakho akusinkinga leyo utsho lencane kodwa kuyinkinga mhlambe leseyigugathe liviki lonke but makhelwane akusinkinga leyo now naku ke lengicela sikunake bazalwane kunebantu labanengi uNkulunkulu abalethile empilweni tethu ngalo kwehluleka kudiscern lo muntu ngalo kwehluleka kubona ukuthi lo muntu lona is a gift empilweni yami nangehluleka kuhonorisha that gift sithi khanze sendlulwa noma sibendlula labantu ingakho ke nasifike embili sithi khanza sisenkingeni sisekwesweleni ngoba sehluleke kubona leli khambi uNkulunkulu alithumele thina simele kubona uNkulunkulu aphendule imithandazo kade uNkulunkulu ayiphendule imithandazo thina sihluleke kuhlonipha lo muntu uNkulunkulu amthumele empilweni tethu ukuthi abe likhambi ekhathini lesinenge bazalwane ngicela ukusho nyalo lokuthi lendlela lo mcabanga ngayo Jesu it's very likely ngeke avele ngayo nasafika empilweni yakho now ucabanga Jesu lo fake ethayi lo muhle lo very likely ngeke udibane naye utawudibana na Jesu ambethe kweswela ambethe sidingo uthi wena nginandzaba nalo akasiko mqoka nalo mina ngifuna labamqoko empilweni kanti Jesu sokuvakashela kube wena bongakubona lokho uthathe lesinkwa sakho usihlephule nalo umuntu lo before lo muntu adle isinkwa khumbula Jesu wathatha isinkwa wena njani wabonga waphinze wathatha imfishi wena njani wabonga angakadli Jesu wena njani isinkweni uyasibonga nakabonga isinkwa Jesu kwente kahle siyanza abekhona Jesu empilweni yakho afuna kuletha lokwanza ukuthi ungaphinze weswele sinkwa wamshiya wena ngoba ugathe nangu ya Jesu lofaka emasudu ninami bazalwane kuhlonipha umuntu kuhlonipha Jesu
Kuhlonipha umuntu kuhlonipha uNkulunkulu. Kumelula kuhlonipha labantu labamcoka. Okay. Mhlambe sengisheshe nga assume lapho. Kulesinye isikhathi siyehluleka futhi nekuhlonipha abantu labamcoka. Alethe umuntu lomcoka uNkulunkulu empilweni yakho wehluleke kumhlonipha umisishe leso sipho uNkulunkulu ebasilethile empilweni yakho. Amen. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi uma singafunza kuhlonipha umuntu kunengi lapho sitawewela khona kunengi tidzingo tethu leti ngathi bye bye empilweni yethu. Ngibona ngathi esikhathi esiningi lo lokufika kwasehlula asikakhoni kubona asikakhoni futhi nekuhlonipha lesipho uNkulunkulu lasilethile etimpilweni tethu. Ngalenye langa uNkulunkulu uvakashela Abraham. Ngicela sibuke naku ke bazalwane ku Genesis chapter number 18. Uma ungakhona kufika ngekusheshsha sisi ngabonga. Verse 1. Simakazi wabonakala kuAbrahama ngase okhini eMamre. Bamba naku ke bazalwane. Ngicaninakisise ke bazalwane. Uvela bani manje kuAbraham? Simakazi. Asu imagine uNkulunkulu nakavela kuAbraham. Hayi mina ngibona nje kukhanya lokungaqhazeki ngikayinami sibazwayo. Ngibona nje glory lengayemva. Awuqhubeke sisi. Ahleti ngasemnyango welithende lakhe ngesikhathi sekushisa kwelilanga. Abrahama wathi nakaphakamisa emehlo wabona emadvodza lamathathu embi kwakhe. Wathi kube awabone wesuka emnyango welithende lakhe wagijima wawahlangabeda. Wafike wakhothama wathi, "Banumzane, nangithole umusa emehlweni enu, ningayendluli ingceku yenu. Ase nginilethele liyakana lemanti nite ugeza tinyawo tenu. Bese niphumula la emthundini walesihlahla. Ngitawulanza lucetwana lesinkwa khona nite udla kuqala ningakahambi. Njengoba naku senifike ekhaya lengceku yenu." Ngakho ke bathi kuye, "Kulungile yenda njalo njengoba sewushito." Bambani. Ngicela sibuke bazalwane. uNkulunkulu uvela kuAbraham. But Abraham ubonani? Ubone emadvodza. Now, nakabona lamadvodza wadisene emoyeni wakhe ukuthi angake lidlulile lamadvodza lawo asemane ngiwaphe lokuthide. Kuthiwa kuhlonipha ke labantu labo lokho. Yingako umbhalo uthi siyawutikhanza sihlonipha uNkulunkulu noma ingilozi ngekuhlonipha bantu. Uthi umbhalo wathi Abraham nakababona waya kubo wabavimba ukuthi ningasendluli ngenani kami nidle. People, ordinary people, abashayini ababonakali banetimpiko bantu nje but uthi buyani nidle kami. He is honoring them. Ulokhu honorisha labantu umbhalo uthi uNkulunkulu wathi bonakalisa kuAbraham. Kube uAbraham abegadze uNkulunkulu lolona lelesinye isithombe sakhe, he would have missed lelithuba lakhe nakashiya lo muntu edlula. Ngilolo langa ke bazalwane lapho uNkulunkulu athi kuAbraham kulomnyaka lotako ngalesikhathi udabune mthwana wena. Lokuhlonipha labantu kwabita lesibusiso sehlela empilweni yakhe. Leli khambi lalenkinga yakhe lalipackage kunaba abantu labedlulayo. But esikhathini lesinenge siyabayekela abantu uNkulunkulu abaletha impilo bendlule. Simangale ukuthi leli khambi leli angikhoni ngani kuphuma kulenkinga uyeke leli khambi lendlula. But Abraham wabamba lelo thuba ngenkani. Umbhalo uthi wagijima wafika wathi maki bhaka lo ngakubhaka waphuma ngephandle ngematubana. The scripture says that. Emfana awubambe lesingakuhlaba sihlabele nabantu siphekele nabantu. Ubamba emathuba leNkulunkulu amlethele wona. Lamadvodza lamathathu lawa angiwathi ukuthi ngikuphe ingcenye lapho endlula khona.
bawabukela nje ukuthi akedlula but Abraham wathi ngenani kami kungena kwabo kakhe kwabalikhambi lenkinga yakhe. Amen. Nishumayela kahle bazalwane. Yeah. Noma ningathula nje I know uthi ngiloko inkosi lefuna ukuthi ubuve uthi likhambi lakho uNkulunkulu ulubeke umuntu kumele sithi fundzise kuhlonipha umuntu stawu nqamula lokweswela netinkinga etimpilweni tethu. You see, ingako bazalwane ngithandaza ukuthi wena ukhule enkosini, ukhule kulaleleni inkosi, ekwenteni inkosi lekushoko leli ngoba kusasa ngiyathi uma utimisele enkosini, inkosi itawusebenzisa wena ube likhambi lenkinga yalomunye umuntu. Ninami bazalwane. Ngicela sesichaze ukuthi ku-honorisha yini, kuhlonipha yini, kukhombisa kuhlonipha lokukhulu is to show high respect. Kukhombisa kuhlonipha noma ngilekeleleni bazalwane ngiloko nje is to show high respect, great esteem. Kuthi lo muntu umkhanze amqoka, ungamtreati njenge but umkhanze amqoka. Kuba mayilula na ukagcoka isudu afake tie uyayidonsa le attention yakho uthi mhlambe lo mlona umqoka nikayi number zona, but umbhalo sifundisa ukuthi angathi lo muntu ogcoka isudu uthi kuye buhlale la wena asilogcokile ngalenye indlela uthi ehlala khona lapho noma hlala phansi. That's what the scripture teaches us. Ansho bazalwane, ngoba uNkulunkulu akafevi umuntu kuye ugqoka isudu awayigqoka isudu siyafana phambi kwakhe. Ngoba uma sifundzisa kuhlonipha abantu ngekuthi ugcoke njani sitogejwa ngileli khambi uNkulunkulu alithuma kwempilweni yethu, ngoba it's very likely ukuthi utaletha leli khambi empilweni yakho uNkulunkulu lingakagqoki isudu. Nakafika Jesu bagadza isudu, bagadza isudu awukhambi ebukhosini bagejwa likhambi uNkulunkulu alilethile ngalokuthi banesithombe sabo semlo hloniphekile. Amen. Ngicela kushona amaphuzu bazalwane ngekuhlonipha umuntu. uNkulunkulu ufake likhambi laso sonke isidingo sakho kumuntu. Kuhlonipha kusikhiya lesivula umnyango kuleyo mpilo yalo muntu uthole leli khambi lolitsinga kwempilweni. Uma ungamhloniphi umuntu ngeke umukele kuye. Uthi Jesu umprofeti uyahlonishwa ngephandle kwalakhulele khona. Umbhalo uthi la yena Jesu akhulela khona bathi buta ukuthi hawakusuye yini umntwana Maria loya, lo mfana loya siyamati loya. Here's what the scripture says. Akakhonanga kwenda imimangaliso kuleyo ndzawo. Lokungahloniphi kwavala umnyango, wabavalela ngephandle bangakhoni kungena bathole lokhu uNkulunkulu beka balethele kona. uNkulunkulu uletha likhambi ngemuntu, uhlonipha lowo muntu, kusikhiya lesivula lowo mnyango kuze ukhone kuthola leli khambi lempilo yakho. Asiqhubeke. Noma ngabe ngisiphi isidingo empilweni yakho, noma ngabe ngiyiphi ingqinamba lo bhekene nayo nalota ubhekana nayo empilweni yakho,
lesidingo lalengqinamba kuyinkhomba yekuthi kukhona kuhlonipha longakakukhiphi. It's a symptom of withheld honor. Udibane nalo muntu la wagodla lenhlonipho yakho noma ke wakhipha kungahloniphi. Yingakho ke la udibana nale ngqinamba noma nalesidingo empilweni yakho. Noma le challenge lona itawusolveka lamuhla noma kusasa noma next month noma next year, but ngicela kusho ukuthi likhambelayo likhona futhi likhambelayo ngumuntu. Ingaqhubeka nawe lenkinga mhlawumbe uzuyofika ethuneni ngekuthi awukakhoni kubona uphinde uhloniphe lo muntu uNkulunkulu amlethe ukuthi abe likhambi la lenkinga lekhona empilweni yakho. So ngenda sinqume empilweni yami ukuthi Nkosi ngisite emehla amavuleke ngikhone kubona labantu lobalethe empilweni yami. Ngikhone kuthatha lesikhiya sekuthi ngivule lathi impilweni dabo. Ngoba even lakho wonke umuntu unelive lakhe. Everyone has his own world. Nami nje nginelami live, nawe unelakho live. But kule live lakho nale lami ku-limited, kuhamba kugcine la. But nangabe ngithatha le lami live ngilikhonekitha nela James na James lakhe lithi all of a sudden sekunengi lengakhona ukuaccessa lokungekho la kule lami live kukhona kulela James. So ngiyakhona kubona lo lokulikhambe empilweni yami because ngikhonile kuvula ngene into his world. Sikhiya ke sekuvula uzungene kule live lalo lomunye ngilokuhlonipha lo muntu. Kuhlonipha kushaya inkwela noma kuyamemeda. Kuhlonipha kujubela umuntu athambela jike akubuka jika kunake. Nika inamba zolwa. Nithi niyakhuluma nje niyaxoxa ngoba le live lakho li limited ne vocabulary yakho kanjalo akhanze ukuthi kulo kune vocabulary leli khambi lale nkinga wena lozama kuyisolve but udonsa i-attention yalo muntu ngekukhomba inhlonipho. That is what unlocks the door uze ukhona ku-accessa leli khambi lakho empilweni yakhe. So nangabe khona sidingo lesikhona awuqabanga ukuthi kusho ukuthi kukhona la kukhona umuntu lengakamniki lokuhlonipheka lebekakudzinga ngoba loyo muntu loyo ulikhambi lana inkinga yami lekunayo nyana. Bazalwane from primary labanye bane bangani from primary, from high school kukhona bane bangani, from college khona labane bangani. Ni numbers one labanye bakhe bangani emsebentini, but kuto tonke labanye bakhe bangani ekhumbini emgwaqweni. But ezohamba uNkulunkulu uletha abantu empilweni yakho. So kudzinga ukuthi Nkosi siphe lo musa wekhona kubona kudisena ukuthi lona sipho lesikhamba kaNkulunkulu and honor that relationship. Uma singakakhona kwenda njalo ngileso sizathu ke bazalwane sithatha ikhanza singathi ukuthi kufuna sijike sishonephi nasidibana nedingqinamba. Kude longakhona kuphila ayedwa likhambi lakho uNkulunkulu libeke kulomunye umuntu. Kuhlonipha kusikhiya lesivula i-treasure box la umuntu afaka ama-treasures akhe khona. But ngekumhlonipha kuyavuleka lapho ungene ngenhlonipho. Ngithatha iplan yami ke lenye langa nginika lomnye babe ngithi ngicela ngibukele. Uthi angeke ngibukele mahala.
bisa 2500 ha 2500 plans enginayo hayi ukuthi usayoyidweba. Something in me said there's something you don't know that this man knows. Nika numbers oy ngamkhipha 2500 malula mahala ngamnika ngakusasa wathi buya uyilanze ngakhanza adwebe ngepheni kusabeka la planini mina bengitsile plani kahle adwebe ngepheni lapha nalapha buta uthi ubeka kanjani lokhu la susa lokhu la how come ama plugs akho athi la kufuna ama plugs abe ngaka unalo lithulusi lekwenta kuthi kuze ukhona kuhamba kahle empilweni udzinga the right tools. Bofezile uthabete bayokuplambela babuya nelishizo lo bashaya elibonza bafaka ama pipe uthi akudzinge kushaya elibonza kunelithulusi la khona ubamba uthi na uqedza lapha etulu ivulekile lento yakufaka le pipe lakho uyendlula kunelithulusi lenjalo yebo. He has opened his world to me ninami bazalwane ngayithatha iplan ngahamba ngabuya ngakusasa ngafithi yathi kuthini ngiyabonga kakhulu for lolo kwendile ngathi nangisho njalo wathi Saturday ngifuna kuyale esayithini yakho kuyobuka wafika amangalala majala asewena lesayithini ukuthi imoto nakungena umlungu lapha ngidawushonaphi sehla senyuka zacanga tebhisi yakhomba lapha adding value because I was able to discern ukuthi kukhona lokukhona kuna impilo nayi lengudzingayo. Kuhlonipha uvula umnyango kule treasure box yempilo yalo lomunye umuntu. Says that noma ngabe ngisiphi lesidingo lonaso nase kuvuleke lo mnyango loyo you have access to the treasure yaleyo mpilo leyo. Kunjalo nje kuhlonipha abazalwane kuphinze kuvule leminye iminyango kule minyango levulekile. Kunelija lita kimi lithi liswele imali khona umsebeleli utholile quite a sum of money uthi okay ngicela ungangisita ngani Matsebula ngidzinga 80,000 khona umsebenzi ngifuna kuwenda. So I knew ukuthi angeke ngikhona kumsita mina hayi ngoba bengitele imali no for other reasons. So ngathi ke kuye okay don't worry kukhona le ngida thatha na inombolo nayishayela namuntu nangu is likely to help you. Wamshayela wanyanya emva kweliviki wabuya hey Matsebula mani ngathi solo kude mani angakhona kusitakala ngathi okay asakhe ilanga let's go meet lo muntu lo sahamba sammeet nasifika nje sihlala phansi wathi sengiyasho ukuthi yathi emfoma na ulamule lapha nice situation wathi hayi mani ngamtshela mosi lo musha ukuthi akahamba ekubani abuya ngitshela bambaka nakafika le whatever happened there he never came back to tell this one. Amen bazalwane ngathi ke okay hayi babe ngiyakuva but house khona kithi nalo bani la ngakhona kusita lelija sabe sishone office sindongcotha sakhanza ngekho sathinzana nalo wathi okay hamba ke nyalo tamthola la hamba lija ngathi hamba umbone babe besibuya ngitshela emva kwemalanga lamabili amathathu wabuya wathi washaya hey Mr Matsebula hayi sengiyabonga babe sengisita okay angasitakali labo ngikhomba khona kukhona ingcenye lapho bengicocotha khona sengilitholele usito hayi ngiyabonga okay kuhle babe thanks kuphele kanjalo itolo I was coming this side kungena elicingo lithamka from this young man. Mr Matsebula ngithi angibonge mani ukuthi uthathe isikhathi sakho uzame kungisita although ngakasitakala ukhama but I appreciate lesikhathi lokunekete sona. Kanti kimi ehlitsheni besolo khona
kuvulekele linye lomunye umnyango ngithi kuye uyathi kuthini bengisolo ngikufuna vele ngikutshela two things. One, you are gifted. Two, you are likable. Sebenzisa le tinto leto ke uma ungakusebenzisa kahle kuthi insaba lo ngeke uyicace. Wathi maye ngiyabonga Matsebula awathi ukuthi kusho ukuthini lokho empilweni yami. Emva kwaloko ngathi kuye ngicela ukukusherishela naku le ngikwenda komina. Ngiyathi le ngikwenda ko but nginebantu lengiyakubo babuke nase ngidecide ukuthi ngidecide kahle yini kube bekunguwe bongenda njani. So thola abantu noma babathathu empilweni yakho. Loto benda babe ma advisors empilo yakho. Labantu labo esikhathi esiningi abadinga usho sent wakho. But they can help you ngoba bona bayihambile le ndlela lozama kuyihamba. So that owner yekuthi athathe licingwashaya athi ngifuna ukuthi ngiyabonga Matsebula ngangiyayiva kube ubonga ngoba usitakelele la bengisho khona ngani nami uzibazala akasitakali lapho but uappreciate lokuthi uyathi le concern yakho empilweni yami is very much appreciated kwamvulela iminyango yaletinye tindwe empilweni. Lo babe lo lengamnika iplan ungamangala ukuthi ngalokukhombisa lokumhlonipha loku appreciate loku valuisha la kwendako 1 2 3 he invited me into his house. Wavula ligede le ngangena ngekhathi wavula umnyango ngangena ngekhathi wahamba nami yonke indlu angilayela ukuthi lokhu ngikwenda kanje lokhu ngikwenda kanje ninami nibazwala lapha lempompi le ngegeza teacher kwasha teacher nanginatha ngisebenzisa naye anginathi le awunathe namandi nawa uve ukuthi anjani compared to that. Uyabona he opened his world to me nekuthi ngikhone ukukhombisa inhlonipho empilweni yakhe. Ligama lenkosi alibonga. So ngicela ukukhuthatha ke mzalwane nami ngisekhathi ukuthi uma besingatifundisa kuhlonipha umuntu unenge iminyango lengavuleka ngeke siswele sisaqhubeka neluhambo. Kuhlonipha ukukhukuluta lolugqobo luthi ligqobo lithihlalele kuhlonipha kulikhukuluta ligqobo lehluleke ukuthi tawuhlala phansi lendele. Kunemfati wase Shumanite woman angisho lo mfati wabona ingceku yendlula and nalokuthi ingceku ukubona lo muntu sola ubona nje indvodza yendlula uthi hey ngicela wengcela kami uma uthole sinkwa uqhubeke neluhambo ni number zola emva kwaloko lo muntu lo that's what the scripture says. Honor is a spirit uthi I perceive ukuthi lo muntu lo ingceku yaNkulunkulu. I pray that God asiphe lo moya wekuperceive wekubona labantu labathumele empilweni yethu. Hoy angimakhele ahlala wamakhela wahlala lahlala ligcobo lathi ligcoba kusinje. Yini isidingo salomfati wathuma inceke yakhe ukuthi yombude nakabuya futhi ha nayo yenkosi kude isidingo lakhe lo mfati u right uthi futhi nayo right lugcoba lihlala ngaphasi lwathi kahle bo awusukume uyobuka mani yini isidingo salakha kuhlonipha kukhukuluta ligqobo lusukume ligqobo lufune ukuthi isidingo sini lonaso empilweni yakho luze lusithole lasithola sidingo lo mfati ude bantwana wathi lathi ke ligqobo sengingaphumula ke manje ngitela to solve that problem. Lo muntu ukukhukuluta lo ligqobo ngehlonipha ngekuhonorisha inkinga yakhe yasotheka. uNkulunkulu ubeke likhambi nemandla neligqobo kubantu kuze thina sikhone kufika kuko ngasifunza ukuthi singalikhukuluta ngekuhlonipha. Kuhlonipha kungumoya, it's a spirit. Ukwenda lamhla utakwenda nakusasa. Amen. Kufana nengahloniphi, it's a spirit. Kwenda lamhla utakwenda nakusasa.
ukwenda angisho mos kunjalo nje kuyathathelana, it's contagious, it's transferable, kuyasuka kubaba kungene kubantwana, kusuke kubantwana kuqhubeke nikaNamos athi uNkulunkulu uyathi lento loyendile yimbi kakhulu nasi sijesu sekufanele sehle empilweni yakho kodwa ngenxa yokuhlonipha kwenceke yami David nikaNamos bazalwane lokuhlonipha kuletha lama benefits kubehlisele usho kubantwana kanjalo futhi nekwahlonipha ligama lenkosi alibo ushito umfundisi ukuthi lamuhla sengathi lo lokufashion ngilokungahloniphi ikakhulu kubantu labasha vele thina sikhule sihlonipha wawungeke wende wawusukelwa nje indvodza ungayathi nekuyadi ikuthathe ngemzaca nayibona ukuthi wenda into ebhekele eceleni lamhla abantu abethu kubhaqa wena ungumntali babambene bagodlene bafuna kudeda wena ufulathele wena uthi ishonele in the name of fashion. That thing is a spirit, it is transferable. You must know ukuthi uma ngabe uto wenda impilo bufuna uthole le author yempilo bese uyenda ngalendlela yakhe ngeke uphile ngekungahloniphi kungafiki lobubi bekungahloniphi empilweni yakho tawudibana nawe maybe not today but kusasa tawudibana nawe kanjalo nekuhlonipha tawudibana nawe ukwenda lamhla kusasa tawudibana nawe lama rewards akho ligama lenkosi alibonga empilweni yethu eSwatini ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi sidzinga kubuya sihloniphane bengibuta labanye abantu abasha ukuthi lokungahloniphi kwenda kube ngcono yini kusheshe kufikeke yini lekhambeni bacabanga yathi ngathi hayi man ngathi kho kusho lapha but I do believe bazalwane ukuthi sisive we need to honor laba authority need to honor lesive uma senda njalo sitawuphuma sonke kuyi win-win but nakuqhubeka umoya wokungahloniphi esiveni kuqhubeka umoya wokungahloniphi kulaba authority I can guarantee you no one will come out a winner except the devil. May God visit us and put that dignity in our hearts so that whatever we are pursuing, whatever we want, singalahleki ekutheneni yindlela yaNkulunkulu etasinika likhambile elingilo noma ungakuphesua ngendlela nangemandla longakuphesua ngawo but I pray that God gives us that spirit of honor. At the end of the day, the one who persists in dishonor unesikhwama sakhe noma lokumele lokungumvuzo wakho ligama lenkosi alibonga amen. Dishonor iletha ileprosy kungahloniphi kuletha ubulephero. Ngiyamkhumbula Moses Miriam bathi ngeke awudingi ukuhlonishwa wena kanti uNkulunkulu ukhuluma nawe kuphela yini umbhalo uthi uNkulunkulu weva wathi balanze babuyela umbhalo uthi wathi akhuluma uNkulunkulu wabe athatha bulephero Miriam but nani ngicela ukunakeke bulephero indlela noma lokusebenza ngayo empilweni yemuntu kukhipha lemizwa ususa lemizwa lo muntu angaseva yingakho ukhanza sekude tandla because there is no feeling akakhona kuva akhanze isandla sesilimele sesigumukile akeva lokho ngiloko kwendekako ke impilweni tethu etinhlitweni tethu uma sivumela umoya wekungahloniphi uthatha le feeling ukhanze ukuthi songazi ungena engotini but solo awuva the senses are not there. May God help us. Yingileso zathu bazalwane ngikholwa ukuthi uma ngabe uva umfundisi wakho ukuthi akakwehli kahle
lo mfundisi lona awu ngancoma ngoba nami ngilolo ngikholwa ukuthi ngingafuna ngikwende nangingadibana isimo lesizana hamba ufunelene elisonto lo tawukhanza umfundisi lo tomhlonipha lapho ke utokhona kureceive kulo mfundisi lo mfundisi utawukhona ukukunika but nangabe ukhanza ukuthi wena umfundisi wakho uyagongonya nje umuva lo mfundisi lona manje lo mfundisi lona lokuhlala kwakho phasi solukhonona ngemfundisi ulimata naye nalabazalwane ngcono uthola umfundisi utawufika ukhanze ukuthi uyamhlonipha ligaba lenkosi alibonga bazalwane siyayibonga inkosi ukuthi wena uyamhlonipha umfundisi wakho amen wonderful my first close naka budlelwane lobumqoka empilweni yakho bunake budlela bomqoka empilweni yakho lesi sikhathi siba nebudlela bomqoka singabunaki buze busilahlekele kungaba abantu labasha lababangani kwaba ngilomngani lona nje lo vakashela lo mngani lo kwaba ngilomngani lo lokhumbula ukuthi ibirthday yakho inini kwaba ngilomngani lo shaya licingo kwaba ngilomngani lo uma kwende kanjalo wena mngani lo ngicela kusho ukuthi angeke kuhambe isikhathi esingana utakulahlekela lo mngani wakho lo kwavakasha wena lesinye isikhathi uthi uyamvakashela ukhali ukuthi hayi ngicela batshele imtshela ukuthi ngibhizi lo muntu usukelela suke khona uvakashela umngani wakhe uthi hayi mtshele ukuthi ngibhizi lokuthi lo muntu asukele avakashele wena kusho ukuthi wena umcoka empilweni yakhe nikayinamba zona bunake lo budlelwane lobo noma ungabuboni ukuthi buta kubenefitani lamuhla but mbone lo muntu uthi lo muntu lokusho ukuthi ngimcoka empilweni yakhe bamba naku kunebantu labamcoka empilweni yakho bese kuba nebantu lomcoka empilweni yabo ngiphenze bazalwane kunebantu labamcoka empilweni yakho bese kuba nebantu lomcoka empilweni yabo kungendeka kube bona basimcoka empilweni yakho kodwa bona bakhanza umcoka empilweni yabo labantu laba esikhathi esiningi kude labangakuzuza kuwe kodwa ba consent ngawe kunjani kuhamba njani uhambe njani le nika inamba zona naka lo budlalo lobumcoka hamba uthatha ipheni nepenseli liphepha nepenseli ubhale phasi abantu labamcoka empilweni yakho ubhale phasi abantu lomcoka empilweni yabo ubona ngani ukuthi umcoka empilweni yemuntu uma umuntu awilling ukuthi ahlale phasi nawe adle nawe yathi ukuthi umcoka empilweni yabo kukhona abantu labajikela emgwaqweni kukhona abantu labajika eminyango kodwa wena uyangenisa ngekhathi endlini uhlale phasi nidle umcoka wena empilweni yalo muntu loyo amen lo muntu loyo lomcoka empilweni yakhe akacompete nawe ule ku complimenta wena ukubonisa kahle etinqumeni nawe lo tendaba naka lo budlelwane lobo ngoba yathi ukuthi uNkulunkulu ubekela ikhambi lenkinga yakho kubantu ngeke ngaswela 2000 emalangeni but abangithathi 2 minutes ukuthola 2000 ngithathe liqingo lami ngashaya within 2 minutes abakhona 2000 empilweni yami ngakusolve lele ngifuna ukusolve kuleso sikhathi nika inamba zona leni kunebudlelwane empilweni yami lobumcoka lekudinga ngibunake ngibunisele ukuze ngikhone ukuqhubeka ngibenefite from the life of that person hambike bese kunebantu bazalo lo ngagamuka umlende ngekuthi uzama kusita wena ninamba zona lo ngavuka ebusuku ajikete ingubo le agijime ngokuba wena weswele
Lona uthi ufuna 2000 kugijima yena ehlenyuka afuna 2000 singamthola phi manje nginike Mr Matsebula angazi azayo robha usho libhangi abuye na 2000 now 2000 kunebantu labanjalo etimpilweni tethu. My challenge is that nurture those relationships. Nisele lo budlelwane lobo ungab abuse ngoba wab abuser lesizathu sekuthi nyalo angikhoni kuhlangabeza sidingo thithe empilweni kunebudlelwane lengakabunaki itolo hayi ukuthi kude le mali oyidingako noma le likhamba lokudingako bakhona nalabantu uyabathi but it's only that awukanaki lo budlelwane uabuse lo budlelwane itolo. That's why lesivalo sesivalekile ungasakhoni kubuyela ukhona kusitakana angamgathi amen vele lapho bazalwane. Naka budlelwane lobumcoka empilweni yakho ungakhombisa kanjani kuhlonipha. How can you show honor? Number one, ngakuthi ube nice to people. Uma uba nice, it's an attention drawer. Kudraw attention yalo muntu lo bekade awedlula ninami sibazana. I remember sikulenye restaurant lelcha lita liserver so sitigcokele nje la server cha the guy was nice for no reason besingakafaki tie kude nje lo bekukhona le bekungasenda sibemgcoka. You know what happened? That same day the guy was hired. Babe faka iCV yakho lapha uya ku interview nje we know this one is hired. Lokuba nice kwamvulela iminyango abengaseva nobe kanjani kayinamo sibazwana. After all sokunikile mosilokudla sofunani kuye ukunikile nalamandi uthi ufuna ini uthi ufuna ini uthe uzofunani ebhuti iCoca-Cola noma ini mi kanka iCoca-Cola ukunikile mosufunani. But the guy treated us nicely. He was hired. Nagasuka le, he was hired by a bigger company. Nagasuka le, today he is a manager of one of the retailers of that big company. They were able to see him in this company. They may not have seen him le labegang wetakol. But by honoring these people, being nice to them, wamvulele minyango lamuhla umphathi wa one of those big shops. Kuba nice brings, it draws attention. Number two, gwala kubonga, bonga, thani ngiyabonga. Thani ngiyabonga. Shanon phela bazalwane. Thani ngiyabonga, ngiyabonga. Amen. Sebenzisa, I shared with you, did I? Yeah. Ngalelcha lela shaya lathi Matsebula ngiyabonga ukuthi manje ucithe isikhathi sakho uzama kungisita nganami sibazana. That is honor. Kukhona abantu labathi bangawela bawele. Bale bahambile sinane sa this girl wathatha kule couple yamfundzisa wangena ecollege waphasa wathola umsebenzi omuhle wabanjenjemuka ngetimoto. Laba beva kuthi hey bani phela sewaba mkhulu waba le buyele emuva kulabantu ufika ukuthi maye ngiyabonga for what you did to me. That's honor. Nase kunenkinga lembili udibana nemngani wakho uyamtshela ukuthi uyathi manje unele ngishoko ukuthi bangabusita ngilaba nginayi ikhaphulu yaka Mabunza. Naka thuthi le couple yaka Mabunza ngiyo lele yamweta wahamba umphelo wakhe. Sekulukhuni nyalo kubuya la ukuthi yathi senginenkinga empilweni. Please show honor. It will open doors for you.
Kwesithathu funza kuxolisa kuthi I am sorry. Uma kukhona la ungakendi kahle khona thani nje ngiyaxolisa. That is an honor. Amen. Verse 4, muphe imali. Amen. Muphe imali. Give him a gift. Ngicela ukupha nang 200 rand. There's a friend of mine, very close friend of mine. Siyaxoxa ke naye ngamakwakhe ngiyambuta uyangixoxela story ngithi emngani umgcina nini makwakho uyabala leso sikhathi ngithi hawu awumsendele phela umphe nje noma 500 rand. Hey manje uyathi mosimngani hey incane le mali leyo mani ngeke incane le mali kuthumela ma incane 500 rand uthi umsende lamhla kodwa kwamthumelela lutho mlomzala for that whole year. I came down and say mom sendele 50 rand, just 50. Bese uyatifundisa nje ukuthi njalo na uthola imali umsendele nje 50 rand. That is a way of showing honor. Angikhulumi mina ngeke uthenga indiza. But kumthengela indiza, it's a way that you are showing honor to loyo mfu loyo. Ninami bazalwane. Yeah, nangabi khona kuphuma indiza ekhikini ikhiphe and show honor. Solomon baba wakhe David bekanemngani lo inkosi kulenye live. So inkosi ke Solomon uyeva lo baba uthi Solomon inkosi uthi hayi ngicela ukubongela silo sikhulu uthi senguwe inkosi besinebula buhle nababo wakho athi Solomon oh that's wonderful ngiyabonga hey ngicela manje ungiphethe ingodo ngifuna kwakha indlu yaNkulunkulu ungangiphatha ingodo ngoba leti ingodo tanga lapho ngakakho ngitona ngitidzinga kwakho what with pleasure buya babe mahlathi ngeke waqedza wahamba Solomon wagawula umbhalo uthi wakhipha lisaka in terms of today wakhipha lisaka le mali walimema la wafika wathi cithi le kule yankosi. That is showing honor, appreciating what the man has done for you. Unfortunately lamhla James, what the devil did, he took this principle and corrupted it. Itolo, I come to you, I say I have a need. Ngicela mane ungiside uthi wena game hey apply lapha. Ngibona ipost kuphi yale qualification yakho ha. Ngi-applyele ngiye ku-interview nguthola umsebenzi. Sengewele mina uthi angibona sengidiza ngeqetaladi. Show honor. Go back and say maye ngiya-appreciate when nakunesibaya thatha leyo mbuti leyo nkhomo. That's what they used to do, but Albert bring that to say ngiyabonga. Lamuhla, it has been corrupted. When you do that, that's corruption. But it's a principle of honor to share gift because of appreciation of what the other party has done in your life. If the party uma kusita lo muntu uwele stalati wena sekuphelile ngawo soku right kuwe, you are showing great dishonor in the life of that person. Amen. So mupheke imali umphe those gifts. Mtshele update ukuthi hey uyathi lapha sekunje appreciating the opinions that he is giving you. Ngoba lo muntu is sharing opinions with you, is sharing his experiences with you. Mtshele ukuthi hey uyathi inyalo ngila. Ungathi nya. Kanzi lo muntu has a heart le willing to help you through leyo nginga yakho. Kwegcina, keep your word, keep your promise. Gcina sethembiso sakho. One of the definition of honor ngikhanze ukuthi is to keep your word. Now, Wezerani, uma ngiboleka 1000 kunangu Mthobisi. Ngithi ngomletha nakuphela inyanga. Iphela inyanga, ngithathe 1000 ngiye kuMthobisi ngithi bhuti ngiyabonga nangu 1000 wakho.
ngicela kusubmit kuwe today ngeke weswele imali kusasa ngeke uyeswele naso funzileke ngeona uyathi ukuthi ngiboleke 1000 nase ngimbuyisa ngiyambuyisa 1000 ngicela ukushiya na 20 rand ngicela ufake emadata okanye nami yini but uyathi ukuthi sathane usikhukhule wasibeka bazalwane usikhukhule seswele nje ukuthi sitawushona aphi ngoba usikhukhule nakuphela lenyanga lengithethe ngayiletha ngayo iphele inyanga phele ilanga lekuqala phele lesibili lesithathu hawu yebhuti uyathi bo uthi utawufika oh okay hey kodwa na ngukweleta malini ebhuti bazalwane Nkosi yami kude sidingo sekweswele empilweni tethu at least ke nangabe awukhona igcina lesethembiso khombisa lokuthi you are committed to your promise nekuthi uyabona uthi nayi inyanga iphela maye hey simo sami Nkosi yami bengithi bhuti nakhona nane diphele timbili tinyanga kule yesithathu ebhuti kanzi wo ngiyeta aphele 3 wemalanga ebhuti kanzi hayi sengikhona ngisegedeni nakafika egedeni uyathi ebhuti kukabi imali ngicela kushiya na 200 uthi bangela kuhlupheka honor the person uhambe waya uthatha itreasure yakhe asita wena remember uNkulunkulu lo lobeke lo muntu empilweni yakho kuze lo muntu ahlangabethe lesidingo empilweni yakho uma wona so dishonorisha lokho uvale lo mnyanga uphinza ukhona kubuye lo sitakala lamhlanje kulukhuni kangaka hayi ngokuthi kude lisito wathi valela wena iminyango akasisite uNkulunkulu sivulele iminyango bazalwane amen uthi Jesu ku Luke chapter 19 ngicela ngifundzele verse 44 sisi oh god asasonzela eJerusalema wayibuka wayililela wathi kube manela muhla bewadi lokudzingwa kuthula kodwa manje kufihlakele emehlweni akho ngobe ayeta emalanga lapho titha takho tiyawukuhlasela tikuvimbetele tikuvalele ndzawo tonke tiyawukubhidlita uphelenya kanye nebamfu labangekhatsi kwakho alikho nome linye litshe leliyawusala ngetulu kwalelinye ngobe awusicaphelisisanga sikhathi saNkulunkulu la kuhambela ngaso Nkosi yami you missed the day of your visitation ngicela ukuthi umthandazo wambazalwane ukuthi sicaphele leso sikhathi uNkulunkulu la sivakashela ngaso ngoba laba behluleka konke lobubi labalako nje Jesu uthi uNkulunkulu wangithuma ukuthi ngikhona ukuvimba ukuthi kungendeke empilweni yakho but you missed that day of your visitation akasisite uNkulunkulu singalahlekelwa mathuba nebantu uNkulunkulu abathumele empilweni tethu ukuthi bazivakashele ngoba nakungendeka lokho yathi ukuthi lo bubi labalako kubusimele down the line uma ngabe kukhona budlelwane lo buhliphikile my challenge to us today thatha stoko uhambe ulungise lo budlelwane tonza khona kude lokunenge lodzinga ukulungisa ngephandle ukuthi futhi ngathi kuthini ngidothi maye ngiyaxolisa uma khona tethembiso letiphukile buyelo yolungisa ebhuti lapha ngagcina ngihambile la ngoba kulesi sikhathi kwente kanje nafe ngagcina ngihambile ngicela ungixolele manje ngiyathi ukuthi kukhona sethembiso lengasenda ngehluleka kusigcina ngisengakakhona vele kusigcina ngicela manje ungixolele fix those broken promises fix those relationships khona kubona kuhanjelwa uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi sisaqhubekana lendlela kude sidingo lesitababete likhambi kude ingcinamba letababete likhambi ngoba uNkulunkulu usibusise ngebantu ezisifunza kuhlonipha labantu siyakhona kuvula iminyango sithole lele sikudingako empilweni tabo cela sicemente Ibana no Jesu
Egameni laJesu lithuba lekuhlala phambi kwakho. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ngamoya wakho longcwele siphe kuhlakanipha, siphe kubona, siphe kusukuma ngemandla nangekusheshsha kwenda lokho lokukhulumako edimpilweni tethu. Nangabe ukhona lamuhla awatani na Jesu, ngicela kusho ukuthi uyalungelana naNkulunkulu ngekukholwa ukuthi Jesu wasusa tonke tono takho. Ungalungelana naNkulunkulu ngekuvuma ukuthi Jesu abuse impilo yakho. Umthandazo lomfishane ngicela siwuthandaze kanye kanye. Thani babe, ngiyawubonga umso wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ukuthi Jesu abuse impilo yami. Ngiyabonga kungithethelela tonke tono tami. Egameni la Jesu Kristu Nkosi.